kani ndari mama yabigera abapsi baraba motoka bara takumanya ntuzo musore ya Jack Bwemi ebere mutansiga yibere utegereza aha bwarukundo no kushaba kwa bingi wakuretera Jack Bwemi live in concert aha Easter Sunday ibiro 20 by'ukwezi kwa kana 2025 ahari New Mwengura Gardens Mbarara tahamu abana shirije ku 5 General shirinje mutwaro VIP emitwaro 5 Silver Table emitwaro 50 Gold Table Millionaire mwenyamunejere okubukinga teresimu 0 chinana na monana ashatu na mwenda ashatu ni ishatu 0 8 25 5 nishanju na mukaga ugambe na manager. Say hello to Kevin. He is just beyond words. Your ultimate BFF for football nights. He is a man that you just cannot silence. Oh, it's another classic. Kevin, what's your secret to always being this happy? Easy. It's GoTV Super Plus. Well, there you have it. Upgrade like Kevin and enjoy more for less. GoTV Super Plus, now at a reduced price. Level up your entertainment and savings. GoTV, love it. Mutabacheyo omukagumira ko kandi twenda kusiima abanitwe aha TV West. Thank you so much. Izoba norwakana kandi ebiro nebiro bishatu byokwezi kwa kana 2025. We want to thank the Lord for the gift of life. Mwebare kandi nanokunda TV West. Akwa twijana batuzi Farm Company Limited, Omineclear hamwe na manager wa Tuzi Highway Point. Paul twakushomera omusegeza TV West. Yeah, nashimira okushangira. Kaka agenda. How are you, Paul? I'm okay, how are you? Tuzi Highway Point harada. Tuzi ninungi Highway Point yabonire no buteka buzima. I know. Yabonire buzima. So, omirabito mirungiza kutureba mwe yajuje kandi nabo bakumanye nabwanyuma utugambire ebikwasira hano Tuzi. Amazina ni Paul Kutamba. Kuruga muri Tuzi. Menire Highway Point. Tuiza nkaburijo nkarwakana ko twijaha. Tuiza kubagambira ari Tuzi nebirungi bya Tuzi na Tuzi byo nebiri gukora. Oh yes. Tuzi drink katandikaho ine branches nyinje ze gukora n'ibintu binje byo gukora okuganyurwa mu kw'abantu kubanywira Tuzi munonga bashaba umwanya guba kubasa kunywera Tuzi. Okay. Umuri rentuha. Okay. Twabatera umwanya guba kweta Highway Point. So abantu babariga kuri mirimo yabo nibizari Tuzi Highway Point kunywa ka Tuzi karungi kakufukira ko mu fridge. Okay. Umwanya gukuzire twagongeramo ibintu byingi, twagutamo ibintu byingi. Gwino restaurant, gwino bara, gwino cyayi cya artificial turf kikuzana 24/7. Ikiro n'umushana abantu bane bazana. Mwe n'umwanya gubona gwakora murungi amuhanda. Na munonga eshitwenda gambaho umwanya wo gwa Highway Point gwine ibintu bikuteka burizo buri mwaka ngo gwino ikintu kisya ekikuba kitebekanisiwe. Togo mwaka twineho ekintu kibakweta the face of Greater Bushenyi. The face of Greater Bushenyi. Okay. Abantu abinyi basira kukimanya nka Miss Greater Bushenyi. Twashito muri Nyankore? Muri Nyankore? Mbacheta babana banyamunyonyi. Banyamunyonyi ba Bushenyi. Ba Greater Bushenyi. Okay. Bushenyi yona ko inamba districts atano. So mbe ntenda kuronda munyamunyonyi. Urondora Nyankore urunje ningira nyamunyonyi. Nyamunyonyi wa Greater Bushenyi. So kuronda nyamunyonyi wa Greater Bushenyi kuza kuba ku ruhebiro bishatu byo kwa katano. Okay. Turiyo process yo kuronda nyamunyonyogwe ntutambura district per district tukuronda abanyamunyonyo wabo. Numu baronda mta as in numukozesa criteria kuri kutunga abantu babaraza mu mpaka. Criteria tukozesa nturanga tugira nka nza kutambura district. Mwe tutwire nturanga ntwita abantu ntubamanyisa ikikuza kubaho so konka tutiro specific days. Izi turazo buri district tukareba abitwesire abija barumba qualifying
tuyine ibintu bitukubasa kurebera ngo umuntu nana qualifying ahantu bantwenda tucekinga indangamuntu yawe ninga se baro ya LC1 oyo mutaka wa Bureta Bushenyi kandi twenda abishiki akwa miss nawe ari umushiki twenda twenda ba misses twenda bishi ba misses tukubenda so abantu bakira kugira hasi ngo nyona nyine nkizara rumwe ibyo kushora byayanga akwa misi nariyo muntu ari independent umuntu bwenu ataka abantu bona bakureberaho yatoka aba misi kandi ukangana wiza nkastart norebeka jwa wayangine atnotaka example nuje so ndo umuntu akubasa kwemera hariya yaza nko mu ishomero akagambira nkabeji ati twazoti koreki aho kuba atakagira ukora ibindi aho kuba ntwatwina beje bari nka campus ndoto kwenda twahurunda misi abayinde ngo misi ngo misi kanda ainenda misi ariata abari cyo kureberaho cha Bureta Bushenyi so n'ibintu bitabe mutukoratera kurebuka ngo umuntu yaba twamutorana nuwogwe so twasaba kuba tambura mu districts bintu za kutandika next week amande tukutambura amande birumushanzo tuza kutandikana na Bushenyi yaso tugira ngo abishibona bari mu Bushenyi abari yombe yandikisa n'abatake yandikise bona ne baza kwiza a highway point then turebe bantu basa bakibasa ninga so bakibasa abuntu bahandika tuzo mu district ndizo ebiro mwenda tuza kuba turi umuri Shema district tuza kuba turi mu Shema a Senevin naho tukureba abishya bashema abakuba indanga muntu nebara ya LC1 ebintu bibiri nozo mu mpaka registration ni yabusha kwandisha no kwa busataro center yone iwo inebyo ukiri mu kicyo utaka kanjiriyo karigayo nozo mu mpaka iwo ize impaka ezo abantu abinyuma kira kugira ngo neza abantu bakurebeka jamisha itondo ndo umuntu ayina magezi ayino buryo amagezi ayino buryo wowe ino buryo itono yize basa kugenda urundo umuntu akurebeka jamisha kunkata kubasa kwemerera abantu atakubasa kuza abantu akabashobora so ndo umuntu w'amagezi uwo buryo oye ngoga akubasa kwiza koraki akemerera abantu abo abandi bakira kubuza ngo obweji education abantu bingi bashomire kunkano usanga nabo umuntu ashomire ayize na university kunkata kubasa ko expressing so ati icyo kitabona inishiri yawo just kunko sanga umuntu ari yawo akakuma sinyatu kunkana yegambira so ito umuntu atakashwirwa kubasa kurashya kwegambira we allow you wasireba umuntu nasa kuba ari yawo akakuma mu cyamusanzu kunkana bagamba abantu bakoraki mbahurikiriza nasa kurugabona aba LC1 twenda abantu abinyamaza kugira ahantu enda ba university umuntu w'ubwenge w'amagezi akubasa kugamba abantu bakawurikiza ino buryo abantu abishya bitwenda kandi twenda bishibona beta bemwe abishya Bushenyi tureba bishyi ngo bino buryo tugariza Bushenyi busya tubiza tushemere anani ncugambira ngo turatambure tukurunda bishyabo criteria ngo turatambura mu district ngo nagize ntebiro umushanzo tuza kuba turi Shema twariga Shema tuza Mitoma ebiri 12 nayo turunda ba Mitoma tuza kuba turi ya district kubaronda ebiro twariga tuze Rubirizi ebiro 16 turunda ba Rubirizi nabo twariga Rubirizi tuze Buwejo nabo tubarunda ba Rubirizi aba Buwejo so twayiza kubarunda bona tuza kubarundana umurundo gumwe baba training abishibine kwega life skills culture niki abantu abandi barigira umukaricya so chituzi drink zazirimo yagira ngo ekitiri mu sente nyingi chituzi drink ngo abana barebuke ngo twa promoting culture umushyo munyankore aryata nazwarata namanya kuteka shitoki namanya kunyigombumba
nasa kukora amashita gente abinente bakama ibo mu bunyankore burungi nateresha we nakore nunira tukorishi obunyankore mbaza kuba training mu skills ezo life skills ezini gukora sabuni korashi umuntu no byakuba atarabiremo umumpakezo konkaine kiyaye naza kuruga kumanya kora nka sabuni akora nka mashita akoresha ayikoresha na wawe ukoresha abeho byona chituzu drink abakujunywa ntubyanangiriza mu junywera amani abo kuba irene garuka giving back to the community so abantu bona tubagambira ngo empakanza kuba ziri a highway point n'ibirungi byona babiriho so kwandikisa kugenda mu misho adene biro bishatu twaheza kuba training zo kuba tuyino grand final a highway point zikutandika 12 kandi tuzakuba tuyino nabeshongozwa mani ayizobere abeshongozi mbako bari benshi abamani bebembire mu umusheshe spice dana wasante tu umusheshe nako bariho ayiriza bishyamana bereke nguru kimwe kibasikana bako n'umushiki muto nabishya abandi barebere talent bazukurakuranye ikintu gendo misho ukure no kugashura nkayiwe point no kumanya ikugamba kwa burijo twazagamba hariwe point mwe nibyo nibingi restaurant kweko bibwira buri zoba twine wemere nuje atongire mu yatongire mu abamani nuiza ntukane mbuzi yona okuguru ki waza kuriya kamutambuza dembe tutakashire aha byo kuriya bya highway point ntona kumanya ebiro bishatu byo kwezi kwa gatano aha fine zo kuronda na rurongi wa Greater Bushenyi ntona kumanya ababi mwaronda mu districts zitari zimwe na zimwe so bona nabaza ko ironda n'ebiro bitanu ebiro bishatu right so ntwenda kumanya izoberyo nibwo muratorane wararamu then inkachituzi etebekanise neza korora ki ubwo muntu wasinga ati twaiza kubarunda no ma district tuza kuba kubateka final test ararabemu ito inkashituzi drink emuterire wende inyankore y'amahembe akusinga ente boya tikashi tishitishi nuza kugifunya no gitwara kandi kumeninga mana CEO washituzi yagira ngo munasha kusanga umuntu arahangurente atine transport zo kugitwara yo naza kuteka imotoka standby eraje umutware mpakomoka yagisingura bagiteka motoka bagitware rena bakurataho twiniyo cash baza kwangura cash nebirabo nyamwiji babatiriwe birabo za TV fridge ama radio amasimu embuzi byona nebirabo buriyo muwe na yesimbire naza kurugaho n'ikirabo buriyo muwe na yesimbire naza kurugaho n'ikirabo rena izobere kugira ngo nizo hari amani tubaterireho umwishongozi w'amani naza kubaroka entrance fee umuntu akutahamo ordinary naza kubona ashoshere imitware ibiri waburijo arikwenda kureba impaka arikwenda kureba abeshongozi akwenda kutama akazina akachusa asagamika tutuka ekebiri cyonga then tuba twiniye tebo y'abantu mukaga nero byo kunywa ibyo no shashura imitwaro 30 ino bizo no sitamaje umu VIP bagomba kutera kafani just bagomba kurabyo kafani haruna kachitizi drink those drink nero tayari buri hamwe nero ho wo kugira uti wo sitamya no gira uti kashitize karayima bakakwikiza mbaza kakwira na gate wano ta mukashitize okashitize yembwene kiza kutambira abantu shituzi drink irabura hamwe bwena bakujinywa siyo nakiraga mungwanywa shituzi n'imigisha yonka iwonya shituzi drink eje n'imigisha yonka iwonya shituzi oiza highway point ka shituzi no kasange kakufukaje mbakakwa no tagura abo kuba turi umbunyankore ntuza kutagura izobere ibiro bishatu tuza kutagura bitagura byo namukoresheje owarabamo ayaba Miss Greater Bushenyi bamuhereza indaba kituzi right so mwamutemba yaba Miss Greater Bushenyi mwamujweka
Esiyona yamureba mbi yaba Miss Greta. Ato umuntu ogwe kakweza kusinganya tukumaho umuntu yasinga yafudente yata ari opportunities nyingi uwo muntu yasinga n'umuntu ayesimba nyo ni magiranti bareke kurebera na munonga nikira kubagambira bareke kurebera birabo barebe benefit beyond ekirabo twine yo companies atnasa kuburya bose ohangwe ube ambassador wa Kituzi bitonto batakiza kugambara Kituzi drink ambassador no kubana kurashi na Iza TV akagamba aho nuwafu n'umurimo TV West yane capturinga izire ku amukoro TV West ne yasa kurebiwe ayara bamagira ati izo ni utukore niwe izo ni opportunities ziriho beyond gifts so ningira nti umuntu ayiza kazaho naza kufunamo cyango abantu bamurebe abantu zako twina abantu bamani bakurebe ni ubagire ngo ubisho gunabasa twamute ko mu company nagire shi yakurashe eki yayongera so abantu nyoni bagambira nti don't look at gifts kunkareba ngo waye presentinga wiye muke kiri beyond gifts so abantu mwije muhandikise murebe ngo mwiza utakarebera kirabo timbwenu mwena tumukasinga mwena yaratunge tunaza kugitunga kunka niboro cyo kutunga benefit wazo mu bantu wayereka ngo ni uri wa man no basa so mukubasa kwawe ari warakurebe nawe akakuraki akakwiyeho abana bakusoma bineza basaris abantu baza kuba sponsoring wori yawo umuntu nagira ati nsoma journalism abonki TV West takongeramo kwizo kaba journalist wayo bakireba uwo no kurumu ikintu no shoma bakongera mbasari egene benefit yo kubasa kutunga kugira ngo bakwa platform yo kweyereka mbwe tugira ngo no kweyereka abantu bakira kweto kweteka Kituzi drink baterirewo platform ejo muize mukoreshi mweyereke mubeho ba sponsors twine bingi companies aba sponsoring bona mbenda bana bari abamani abakubasa kurugayo kugamburira company so muize mukorashi numugambira company. Thank you so much, Paul. So twarga ahari Miss Greta Bushenyi twereze endagiro yo kuzahari Kituzi Highway Point kandi tugambire na what is there. Kituzi Highway Point area arugudo nigendwa orwa Mbarara Bushenyi ishaka highway nisango mu rentuwa enugo mwanyu murungi ugo kubasa kuzama. No warga umbas warga umtaxi no guri kumtaxi kuri batankai compound ya Kituzi Highway Point buri kimwe cyona n'ikirungi parking ample parking space wiza no parking aje security iriho mo parking aje so ati wano tambura hayo arubutura Bushenyi warga nyuguma nyuguro TV ya muhanda warga Mbarara inuguma nugugareka warga kureba TV ya muhanda ya Mbarara indizo garega kureba area Highway Point so yuwano tambura no rugamba rero kuza Bushenyi ubugiroti muntekari TV wawagira yambarara yaro bikone ubugiroti next TV no muranteke nibora kuteke Highway Point kuko nanagambiro no mwanya uguri nukurakurana uguri nuguteka Bushenyi map uguri nukura abuko gwine ibintu birungi kuko nanagambire mere nungi area Highway Point juice nungi area Highway Point customer care nungi area Highway Point nuko tunonugo motoka twina bakwasa kwakira abakwakira bakwasa abana barakustamisa bakwase abarakuretire service ukarebuka ngo wafune cyo kwenda sente yawe ni wawo wotu tushire kugikora ushimira ukora ki okugiriya okuremere nungi twine ukubasa kuca abantu bakubasa ku kwaze sagamo ikibazo kusharashara twiniwe kishayi ikisayi kirungi mbajana 24/7 ubasha mukaga gukiro warwenda kuhaza yasagama nubizankai umushayi nubiza Highway Point ere ni kishayi nuzana umpira abakwenda kufuna free time twine mega bar mpango mnonga niye ningira niyo kusinga yo mu Western noza munofuna service nungi buri cyo kunywa kirimo buri cyo kunywa cyone cyo kura no yenda kirimo kutandikira Kituzi drink yito kagira utumu Kituzi terimo iwika wote buzana ka Kituzi ntwatukine ntukakusimba akacupa karungi ntukakusimba nonya Kituzi riho so nebindi byo kunywa biriho mutambuza dembe
eyekikanaye eyo kize niyo kusangwa yari umuntu abe nagira ati a highway point ntari ikiyungu shirugi cya mutambuza dembe ahandi kiri abandi mbatekeraho kwe konkwito nito twabimeshire ikiyungu shirungi tukagira respect konka abandi mbagukunda konka bagumba bagigarize nyuma konkitwe tukagitekaho abantu bagiriye na respect so tubeta abantu takarabaho ka breakfast tumukasheshe ntakariho ubariga mbase kiro wanu urgankahi esha yone yo kwemereraho twatwine service tunkuba kugira ngo yitwe kituze highway point ya your service kandi kituze kugira ngo yongereho ikabatero petrol station yabateraho ama supermarkets babatero nakatari so umuntu waburizo wena naganyiro atabantu nubagita kituze city iwari gambarara city no kituze city n'umwanya uguru buri kimwe buri cyo kwenda mukorashye no kitunga so kiriya warabira umbwenu batakizurira aho kuba ka breakfast ka chamushana ka chashiro ka karo so umwanya uko guri yogwe so yebare manager Paul ibigambo ka bibiri ebyo kugambira abakunzi ba kituzi abari kunywa mirunga kituzi turi kwereje kwendera mwenu nyoya abantu bakunywa kituzi drink nimbagira ngo ebiro bishatu muize mukwatanise n'icyo kunywa cyanyu ruranganwa muize mukinyweje ebiro bishatu mukinywera highway point mukurebe mpaka zaba nyamunyonyi manyamunyonyi bana ba bureta bushenyi muize munywe kituzi ureba nkuba kuronda abanyamunyonyi ba bushenyi abakunywa kituzi umukoro ukoreki gutambura umisho so abenda bakwende kusingawo twina masumu gitaga kuba gariho nubasa kutere simo ya 0 mwenda ananemwe mkaga na munana 0 mukaga watereje simo ejo ntuba tukwine itaba highway point watere simo ejo ntujukwata ntukwakira icyo kwenda kubuza cyona ntushugarikamu obajimbweno so abantu bona nimbatera umuranga muyize biro bishatu tube turi highway point kituzi tunywe kituzi tushemero na kituzi drink abo kuba necyo kunywa cyanyu ndimo mukukunda ndimo kukigambira mwamutari mu nituntu batariyo Thank you so much manager tutakirije kwendera of course turi kwija kubura kusima aba batwagire mnonga most special on different towns bari kunywa kituzi bari kukagira kituzi kutwara boxes nyingi kugira ngo nibo baryo bareterana nebe nebebaho because esente ziri ku rugo mu ba customer bitu nizo ziyoni zikora nk'ibi byo kuronda ba misina rungi so nabo gire bigambe wabahereza ba customer bitu umurimbarara umihanga ryona ntubasima niyo up to the last consumer ntubasima munonga kugira ngo nimo mukutukorera echo ntureta kituzi tugiteka wa muntu kubaha wa supplier muihawo mpaka last consumer kunywa ije chipe ya kituza muheru ntubasima munonga kandi ntubagira ngo mugumize muno mutumogwe mukunywa kituzi drink aho kuba kumukujinywa abantu abandi nabo twenda community tukoraki tufunamu kandi tukufunamu tugareka tuhereza community nicyo cyo kurebera tire weze mpaka za the face of Greater Bushenyi ntwenda tuye community abana bitu n'abazire bitu bo kunywa kituzi bito abana bakuza kwesimba akwa n'abazire bitu bo kunywa kituzi nito bakunywa kituzi so kituzi ke kufunamu community funamu so ntubasima munonga abanyu ba kituzi mugumizemu kituzi mujinywe munywisamani. Thank you so much, Ogweni Manager Paul, Kituzi Highway Point. Yes, omulebito mrungi program ya Kituzi Farm Company Limited kandi abantu bari kutukorera icyo kunywa cya Kituzi drink. Icyo kunywa cyo bakikora mu bintu bishatu ubuki, obutuzi hamwe na majani. And when you drink Kituzi yo mu fridge, it is the best. Mwene batuletera ngo the face of Greater Bushenyi ninga shikuronda na rungi wa Greater Bushenyi. It is a very good thing and of course hatiyo kituzi drink ebyo negariza ba customer baitu abari kunywa kituzi ntsima mnonga tugira ngo abana babiki abari muri Bushenyi yona abari birizishema mutakafirwa mu gishogo because muzeye mwereke kimweneho mwereke ngo mbasa gambo mbantu tumukwetina ahubwo kituzi yayihaye kugira ngo reka ekikorechi eri kutugaririza itwenka community.
iwe oyina abazire bawe bakiriho bapakingira ekituzi ebox za kituzi zibatwarira because ekituzi ekintu ureba ngo rimwe birisa bingi munonga kandi mu proteins nyingi omuzire wawe washangananywa ekituzi it means ngo amagufa gen gazaguma gari so strong nazaguma hamire so naza kubatine mu burenezi bwona Paul oyina cyo kwendera nacho cyo kwendera nacho ni no kusibura abantu bona bakutwagira abaryumba yagira the face of Greater Busheni abatirimo akasente kingi abakwatira wa to drink kaba Muhammad Sako mba supportinga Genius photography supportinga aba Stapex graphic ni nabandi bona ababusheni Shaka Boys abatwatiro Shod Salon abarabendi bakora abishiki kurebuka ngo abishiki babaje bwe n'abantu bona bakuzireki ntubasima munonga nibingi nabasa kubagamba nibingi so ntubasima kugira ngo mugume no mutima ogwe mukwatira community kurebuka ngo community yakurakura nabo kwa community niyo kutureta twazo myanyejo twateka imyanyejo yo kushemerwa niyo kuraki abukwa ni community one we are giving back we feel happy and we encourage buri omwena aizabeho when ebiro bishatu tube turu. Okay. Oh yes, Choose Farm Company Limited, it is every Thursday. Washahisha tunecheka mpaka harshahina ubundi washanga tuhendera twatwina abantu tuzi Highway Point kandi namba area screen in case kure washanga tuhendera no basa kugitera ask each and everything about tuzi nenda kumanya ba Miss Greater Busheni nenda kubaronda izo barirwa kangahi nenda kumanya bingi ebkwasire ahari Miss Greater Busheni tere namba yesimu area screen nabaza kubikugambira byona ije namba yesimu nabasa kugitera in case nenda kutandika kushobora tuzi you can call it in case nenda oyinobjeni noyenda tuzi takabira habjeni bwawe nabasa kugitera bakoretere tuzi umbaga yawe ningashina no mukaya bagireta kandi utakayibango cyo kunyweki nibakikoro mbintu bishatu obochi ubutuzi hamwe n'amajyani wene Claire na manager Paul watuzi Highway Point ntwenda kwendeza kurara kurungi kandi utarga TV West.